Salut d'Artudu à Digebermord, Banaborden, Lipus, Trideniaung, Beptro, AVP, de Nahavi, Velormeuse, Meusarvro, Aga Barne de Vif, en Ganor Jury, Triden, Astian Prenet, Ganto, Guleret, Dramahein, Porz Ormander, La Nouée Verte, Bas Sans Loup, Beside, Bas Pumzervet, Kantvet, Marpiche. PDD danve ki ginerien na dreñ a mogerioù-mañ be savet vid diven a c'hastel da vare brezel la religion nou. Man la Noé verte gant e dourioù mistr hag e jiminalioù uel zo renablet gant ar monumentchou historel. Savet va bet er pemzek kantvet var ur roc'h, nepel deus ul len. Er zeitek vet kantvet e va perrenet gant markiz les obré, chomet brudet e kan a wenou pobl brodreger, bet astumet gant fanch annuel. An o a reont deus an tabut, va bet tre an otrou les obré a roue brochal loe strizek. En e boul e va kouet ar man ker goude an dispargal, me hat kempenet e voe gant kalon blavechou dek a triugen. Hat kavet e splander gantan d'an deirio, a gol l'er kaere evit digem heurejou a gwelioù a bepseurt. Iou e ourmel a vo farda de gant an Triden yaouanka e velet de Drewahain, hag a Barne de Vif en gant Orjury. Orjury a velon eo ton a deurstu ba Porz Armand. Dominique, kun je gaan? Oh, mon armand. Made? Ja. Riwanon? Ja? Dier droit? Πώς με ακούω? L'Herman Mesgret? Ja, maar Bon. nee, die had wel. Bon, Dominique, Ja. plus au Plaharvo? Ja, dus proviant. Ja? Ah, Ja. Ah ja, pas kreis à normal ou mais babord quoi? barbord, ja. Babord. Ja. Calzo? Calzo? Babord? Ah, vous quelle arrête, hein? Ah bon? Vous quelle arrête, non? Ah oui? Non, ket eus rebellie, Ja. pur on deus brodreger. Pas deus tu gwelo, deus an tual. Des infumat? Ja, dat just. Ça me peut au war kegina? Guiren, toulet Ja. vlaouez ozo, Ja. ja, oa begoulenet diganin, rekipeo deus a c'hwer bro keltiek. Ah oui, dier droit fus au Penos Velard, you come from the States? Ja, mais au chum, brodreger, mais non ket eus brez, zo guir. Mais autant eus New York. Ah, keginer zor bet du, Ja, ket gener eus on bet des Stades Unis, Talkichen, Boston. Bah, New York, kaed Ormelo? Ja, sur war, ja, mais re au brassard. So. Peut-être très au brassard, you know. Bah, dom devel a du dia ou na hana? Ah, Mariawan, qu'est-ce que c'est? Herman, Mona, Brendan. Dom dai bargay, qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, dem. Ba, me zo bet deske gant mezad koz a mezad avant da pesketa pa zo a moreadou. Klaus 40 kegina a bepseurt, ormelin nemeus Jean Mesgret, mais red e klesk evit ur vech. Deuze meus desket fardar a pez digaset gandion. Ormelo meus begouet dija aliez zo arrem de besketare ou quoi, de gomere ou bar kichen am mor, an red eus nonz, bo aliez zo arrem tri pepe war vid de gahene, hag aliez deus nonz, bo ba frigo gant Ormelo quoi. Bon, ben, moi, nek zo a dir hag an daol, hag e poen mont, bram. Be peus pe a dra, vi krog, gueule peus? Bah ouais. Bon, ben, dem, na. Et donc C'est tout déjà pire et d'auro, par sens, là. E ba, e peus an normel. Ja. Normelen, bravo. Donc da denan zo an troad ar gigen, ai. No tremendre zindan. Hag ur wech deuet aven da tenanian deus a grigin. E veuret tenan
Ah ouais. Ah, ranke zo, maar tout un drôle d'œil, quoi. Ah ouais. Une tôle de ta poute. Le kit de din gras. Eh, koude day, hein? Et voir ce calé. Ah, bah, c'était vrai. Je tapais d'une tôle, goulé. Hop. Ah, goed, is dat droog? Keren. Ah, wees kent et doit robar Anna, Mona. Ja. Ah ouais. Et me jambes, c'est... Ouais. Ouais, koude day, hein, dat Ja. truc, ça. Calodea. T'es né, tu vois déjà? Ah ouais. Une déjà. Ouais. Parce que laisse que de réavouer de sa dragon. Pas bien, pas bien. Ça va un an de stup aan de wana. Zéro naona. Pontus, pontus, pontus. In de rotas, niks van de zelle door Dominique, i votata waren treis. Pavé reversivras, à Dijolo à Reyer, et vestangen dut var an ochou, au vent de glace qu'à Normel, avait Dijoloet pavé isel armour. Dominique ne c'huit o ket var a reversi gwechebet. Ur blija dur vedei, mont de ormellat, pe de vozata, e dish ma velar de brodreger. Bozat a zo hamam a peus ran. Leunian an tout a zo war an dor normalement evit pa ve leuniet gant an normel ve kavet an normel. Bozata oa la red gant mazat. Sportel e da la rede mont bazan dour. Bijin a zo neus e rinkletve alies. Rede mont don meus tra bazan dour. Redoz deus a rostez ne ket mat, peogwir ve kalz adut. Neus ya, a bezeus lerioù, me e santan, neus on ket penoz lar d'or, e santan mateze armand e vo kavet reoù. Ah, bah c'est tu une an, celle. C'est une an. A re vian neus ket tu kemer. Normale, peogwir modal evo kemerit pep tra, an evo ket ken. Neuze a re a-us 9 centimetrat. E ket zur enez, neuze ha, mont deus. Pen amañ, setu eo eiz, neuze pel. Neuze enez, a chom, a greski. Vi tenera den normale lesk an han an skoi varnu gant ar morzel. Allez. Reis de deer dat we mal doch, hein? A bord et tout, quoi. Ma ya, Pas men... helve zo bar... Tu an ket aben da gavet. Non, non. Doit être cuit, Tommy, nous à Hemon. Ah. Change d'or peus kazi chuit da gant a mail morzel? Hein? Bon. Et je dis. Après, au moins de houl d'ar jury don devel de pe sur 13, penaos et ar jeu herves au change, quoi. Bon, au change kent on a pas velet an urmel ou bet reket gant erwan a. Tene a war? Ben, emi chans peogwir gant a pezo deus bet. A skoet e bet me meus tra, hein? Mais rede hor, hein, car pezavel on cale ide, hein. Ah ouais. Kalet boain. Kael mat, ya. Parce que nous skei ar mieux possible. Hag an doare a zo evit skei? Kregi gant kreiz? Non pas au bar en avant déjà, nazo sûr. Sensé. Ya. Sensé gant ar reiz de 43, ne war l'air et des teneur. Tant pepler, il ne fait teneur impossible en normel. Dal ta pou d'ar morzol en dorn. Oh, ça pas abri. Pur ven bra, oui, nia. Ya, rezez zo. Tichel fait la radie, Anna, War o chou brodreger, en bet, ya. Zizolé dans bon, dom devel petra zo gant Mona en dolma. N'or ket reskuiz, Mona. La ouenout? Anna? A keren neus ket
Ninke gwell... Ja, à bord des austères, dans celle de adjoint. Anke dwe da ben... À bord des austères très de dénerade. Ah oui, mais me sera. Ah, gueulerait. Ama. Bah, New York, vegret de mesmod. Mon mesmod, ja. Bon. Agam. Frietje dienen tambien. Waar het skate. Ouais. Krauwer waar. Gueulerait, et mais au Melden, hein. C'est tu. Govelenus, quoi. Ja, raté d'inglet avec moi. Ja. Et mon texto le... Rankeze bombé, bombé, bon, voilà. Mais bon. Laisse que venez prienti à nos légumes, non? Hein? Maar encore content d'or. Ah bah ja. Aan de hotes niks van de zelle de portret Brendan. Ah bah oui, Pemplois et labour Brendan barzer cirque. Labour pelle de zar sclérigen, mais la boésie mar elle fait à Narzourien disque aux royou caïr. Vid la kan Narzourien de la borat, gurin loir à yezoar zoim tud ar goulo, tud d'ar zone, tud de rewardro tout d'ar stal a he, tud de rewardro ar miono ye, mais au meur à dre au d'or quoi. Pis blij et déjà un esquem et un dut, zo chic à voir, puis zo tud de spopler RB de Sevenadur d'Issaval. Zezo 8 ans yé tu de VAJ et puis qu'on va chomet voir l'air pas de dans nos bétons Erzun pédic deos ni zezo moyen enfin amzerzo de vallée de voilà plus nous monde du d'aheb arvro et l'air moment quoi. Mais d'or vichéral avec un Brendan yé, pas des manqué d'ar cirque au treillis. Zavet vor viol, on se meilleur zon erien redevon. Aber zon dans warzuge de l'ouyen redevon. Mais au blénière, de nous la pelleteuse, boué kaji 16 là à peu près. Ja, nous crogueux veseg, nous crogueux war un labourant douar. À goudé on bête leur blénion mikinikou veseg quoi. Drazo chiguar et ruizen douar avec tout l'autre quoi. Avec sorte elger sympa zo. Et surtout doar chantier veseg, crazy nature veseg, chic. Mama navalo ken gist marwe. Puis jaradi qui guinard gat patas, puis patas es d'or, bun primagez, hag hendal pesk, qui gin pesk, hag kik mais pasri. Peso ingurion pour den doua, de spes velo. Ja, klaskaron. Maar dus kupata dus que moi dans bon bit. Pes veler. Peso mo change rien qu'à pato pe. À pato, on va pas avoir pays ganimé en pato, oui. Et on songe d'hydro en de tant fine les dents. Ah ouais. La caneo de crigna avoir l'air dans la Oh là, kemenal, oh là. Ah ouais. C'est un temps Oh. croquant. Ja. Agandar, mana? Mais Peut-être un jeu, ouais. Mais ah ouais. Peut-être escrin. Ja. Ouais. Gant union, agamon. Ah. Yeah. Ouais. Peus a chuit de gannor aos legumes? Kaji. Bon, martren vo goulet d'ar jury d'on develet pedoz ebet kepen an trao? Hein? Là. Erwan d'ar équipé, eus plaire a zu? Mon classe cover gizmare ma van goz ar meldin. Et gant pato krin. Ja. Peso va diran abed over ken lipous ar pato gizmare idin. Une barrique, puis on en quitte deux avenras. Donc, gant mana e be reget an trao en or modal, là.
De la red? Ah, dis ça, la pato. Ouais. Giz va avant goz. Yeah, ah, bah, sais-tu. Mon mougoz me sera. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah, triste. Sais-tu? Bon, Brendan, appelle La caresse pour moi, je l'ai. Ja, das ist so erfind, det. Tomo bien var normalio. Vi drar stum det to bien, quoi. Hag oberamon gant persil hag... Quignon. Un quignon. Bah, arroglaka da na valeur de bouezen, hennig zo van de vel de portrait de Mona. Sais-tu? A peta kemeroc'h? Me a meho gortozen. Ar gortozen? Ur joni. En un ti krampus e labour Mona pa neveke var e studio e skolver roazon. Un doare de gaout un tamm a c'hant, met ur blija durie var a zeblant. Ne gavant ket diez penans labourat divezat pe abret dioz vintin hag e pat pell a gal pegur plijedon gant al lec'h. Skuizus eo gure, mais ne ket greus. Et voilà. Mais l'après-midi, c'est gratuit. Ar pez plij din al labourement a zo dreistol d'ar an prejoù gant an dud, da la rede komz ganto. Amañ vez kiniget deo traoù da zrebi deus al lec'h, enfin produioù hag a zo mad da zrebi, neus ar pez zo dreist a zo gouzout penan zo deus kavet ar pez zo deus drebet pe ar pez zo deus evet. A pa ve Mona o servichout e Nathalie ave er gegin o farda campus. Gouzout ar an ober, mais amañ fel kedin ober pegur. Ober ar kalz gwelloc'h egedon, neus fel kedin. On a soit en pression, soit en bouteille. Plijedon ma faire da bouet. Plijedon d'ober peptra, klask traoù nevez, penans far da legumaj traoù a sordze hag traoù eus ar vro dreistal. Gouzout eus peller te on a legumaj deus ar vro da skouer a zo poezus evidon, na neket mont da prenatra ou auton eus a bel vro, sais-tu. Ganin bo simple walac'h ar pez a zeuio gant an normal. Ah ouais. Oignon, patates... A peur. Elles zo. Censé dans Dien, an ober, zo grit gant eul. Me a zo vit skanvad ar blaz dru. Zo gant... Hag e venier. Voilà, vel bati mémé, quoi. C'était. Est-ce que vous avez le rouge, non? Allez, gret. Ja, bon, c'est le beau portrait d'Erwan. Bijradin kalz hag a baoe an bihan teut e tresan e an tervamzer e trebihan da zresan. Kentor deus an noz, me rak a vechou eus ar mitin e diezin zevel. Net veledalen eus Alice au Pays des Merveilles. On a lapiné da c'haz ar viskoulenn na tout. Ar mignonez din deus brodreger, naloen zo vant da gaout ur bugel ben nebeut. On vet Juno, et on a un dresanenik bihan viti. Krogran gant ar c'hankwad, tamm gomen, tamm paper, hag diouz ma ijin, quoi. Bon, vechou atav eret kud ar sort pateu
pas de an ket aven da gaout an dra in kodeur square benak, quoi, deus e klask an tresan hag mont warok. Mais en dal war l'air et tremenant deus ar c'heonkoat deus a lioudu, livach a vechou, a war l'air tremen war urziater, puis vraiment eret da marimanak, pa eret moul an trao, eret lak peptra da numerizan, et on redet tremen da labourad war urziater, vid e chui, mais une an, quoi. Kidina blij din, puis nan doare ar ger, manke ar choaz, bez dud a labouret e war ret ar bouet, hag e oa mazro d'ober kegina vito quand a grechté a douz noz, et ma ran chome kaout filet ou gante douz an de, hag golar deo de bimad a grechté ve douz noz. Et meus laket krigin normal da birvi. Ouais, perak. Meus ran klask la costume Ah, matre, ouais. normal gant an sorte fri. Waouh. Parce que tu me chico. Ah, mais Regardez. tu devais ça. De gai. Ah. T'en fais on. Megartir, on a grigi, comme on normalen. Bon, déjà, pesomat, moins zo de drohanor. Ja. Voilà, baraté de velebet. Ténéré. Ja. Ténéré, Ja, ja. allez. C'est zo... C'est zo, C'est zo, ja. Ja, Ouais. din an. Fromage. Quignon. Non, Tam bien, ja. combien? Tam bat. Mais que fais zo, wist je dan... We staan weer aan fromage? Gan fromage gauw, ja. Ja. Et bidon, il manque olen. Ah, ja. Olen a pep, ah, ouais. Ja. Olen Die sont à les- pep. Très simple. Poirin ma din la de tener, dreis. Les agav dommage et un dam crin blazer fromage qui est blazer normal. Ah, ouais. Normal. Kollet ve blaz an normal, Ah, a ja. zo blaz ken divoutin, a neus ket tud a geverian gant blajoual, setu ormel a zo ken mat, ken aliez, e gwelloc'h un ormelen e un an, a pu raze zo tri dra disevel zo fromage, ormel a se zo gant blazou kri a wal gant tri, Déjà, ja. hag me gafkin zo un an are. Hag e ar se zo. T'en veux en monnaie? Ja. Bon, gant mana e sam an trao, hein. Sampor. Hein, l'air noé, benoz rééquipé de vangous. Yep. Ja. Het gaat weer blaas aan normal. Guire. Guire. Aze e at kavan blaz an normal, ja, e gwirionne, a kentener a ganini a rok, Ja. ja. O rebechit bihan tout, un tamik bihan zich. Het gaat weer blaas aan normal. Hag a bez ebich din zo chalotes frites. Hag ha mat gant normal. Blaz ma ya onkis ben ar finalement, elle est normal. Viré. Ma ini wan tam kalet. Mais gavonze, enfin, doarement zo mat, ne finalement. C'est kring, Ja. Hermès, a poirin man un tra. Ja. On a siedat zo braut-tre. Braut da velout. Klevet ve c'hwez eoul olives,
Pez a bijdin, ben fin. Veke gred aliez ormel gant eoul olives, mais ne garvan gefal. Gwiri a pez alar eo brao kenan, kinniget brao an trao. Me meus kavet dreiz an ormel, me ep an eoul. Se zo ma ali, ne zakemat gant eoul olives, gant in. Eo a trawar ar peurest. Me meus a roken oa mad ie. Pa bet debet e mat, met ar pez a zo un tamm kasaus e chom blaz an nioul olives goude genou hag kolede blaz an ormel un draken precius e. Setu mem je bet c'hoant dagat blaz an ormel Dost a gint avam goz a boare gant nioul olives. Ne raeket. Non, ne raeket. Zo grevit penzier salade. Ya komprenaran, ya. Iginet de meus an dra ter de oeso de gwalvo. Ar zeo, ya zo kran jonjni, met marron laket just tambien mate meus laket ri, meus laket 3 haolen. Ar zeo gure Mateo ou arré, jonjni. Meus ket tanvet ben a fin gren meus diouz ar pez chanje din viche. Ar simpla vidon dreman e meus jammez kegine dormelen e c'helen ket ober un dra re dreister dinel. Klasken meus chom simpla walach mar treze oa mad evit kaout ar blaz c'hoaz, me meus ket tanvet neuze nous un ket. Fardan bouet gant Brendan a monoz bever plijadur. Hag michans on deud aven da chomet de ten an blaz an ormel. Gazo ket mad meus tra. Gwir martzez meus laket re e houl. Hag meus ket deoliet rikipe ar vangoz ben fin. Bon, mat, prestor da gil oa pez zbe chonjat ar jury na? An tri a oa disevel, doz ma oa a valoudoar gant pepini, met evidon dan a vetan a me gafti veradu war an draze, blaz an normel a renker kaut. Mona, a genta. Ya. A oa blaz an ormel gant ar bladenman, oa matre ar blaz. Un neil a zo erouan blamour an eoul. A zo di voutin amañ e breiz eoul olivez gant ormel, me perak pas. Hag un trede momosra oa ur sorten klask, oa un trede plad gant Brendan. Oa ket fall klask, me gwire an tri, pez on eus laret, tri blaz assemblez a oa... Re oa re. Ya, me ar pez a zo mat me mostra neus klasket ober un dra divoutin. A-du e oam chom eb lakad notenou. Pe gwir trawar e un urs, evidon. Baregejou a oa, evidon tri, neuze chomom gant un urs. Hag e mat. Hag ur rikipe mam goz, ben fin. Gonid a Mona, prof lipous les restaurants du terroir. Ur pre David Dausen, kinniget gant pevar preti a tregon, l'air yedon tampepler e breiz, al label restaurant d'an terroir gant an nol aneo. Keginan e ket gwal ziez, men kentor penanz prienti aneo a raok. Diez ebe vidon. Gouremenu da Mona, hag ar vechotan la kin mi ur amand a nevet ar eoul. Rai ar c'hoant din kendechel hag klask andro evit klask traoù nevez egiz nous on ket klask rekupeo nevez egal. Aron vant ad laborat. Chanj treo, ten an treo, mate non pas ad lak a treo, me gomer mur a amzer vit fardan ormelet, quoi. Bona, matre, peger gonet peus. Hag gonet peus ouz pendaze, au coffret gourmand, gant les restaurants du terroir.
Tri a trek an oe brei, c'est tu soir po choach. Poen e kloz gant an abord, an ben arvech da zon, ning nimigav o ba bro naunet en dro d'ur ban e muscadik.